Deputado Luiz Roberto da Silva considera membro Comissão Inquérito Parlamentar lá ia capacidade. Assunto deputado Luiz Roberto hato ia Parlamento Nasional terça lorontol nulu fulang abril tinang Luiz Roberto da Silva considera membro Comissão Inquérito Parlamentar lá ia capacidade. Tambah durante tuir deputado membro Sira ia Comissão Inquérito Parlamentar lá sólido no estraga de povo osan. Bakit tuir hau na danos laos man membro ba ekip nian hau considera nain seluruh sing ida na behas tumbal terreno incapacidade. Tamasan hau kata incapacidade. Ita bosan nain seluruh sing tumbal basa ne bane ima sa menting ita bosan partido di dak nian. Hau husuna fatin. Ita na dipilih oleh rakyat mai parlamento dane. Masih ita tinggi hawakan tumbal hal komisan kan tumbal terreno hawakan solido. Para resultado tinggi iya. Inang selalu sing ida tumbal kraik na bana lorong ida $80. Lorong ida. Ba fulan tolong hirana malok sira. Isra ka punya osan. Ina toler 1000 saida. Resultado 1000 saida. Resultado final imbana ba ina komisan ba ina diskusan dia para bele. Kungkuli buat hodima ini imam diskuta plenare kuliah berbara trata malu atu malu. Deputado sira itu boleh sira mais experiência tinggi hateran. Punya osan kon tumbak rai kusan hodi dia. Label mana kuliah pogo lorena kuarter lahetan malu sira lorong ida kuarter lahetan. Nah malu sira hawakarat unit pessoas unidade masih hansa frame presiden display kata dia buatnya kedukana tempul ayat yauna. Nebe $80 karat dia na inna hamba. Sedalakan habel kuliah sana nuga deputado kuliah sana interest level osabel sana. Tamle kubria osan. Tam 1000 resultado lah interest level osana. Interest level kubria osan level parlamento. Membro Comissão Inquérito Parlamentar composto husi deputado nan Sanulu Resing ida husi bancada Sira ia Parlamento Nasional. Jimmy Fernandes Clementino Maia GMN.